ki ljudstvo ščiti. Si ustedes analizan con detenimiento nuestra Constitución, Če podrobno analizirate, preberete to ustavo, van a comprender con mucha facilidad boste z lahkoto razumeli, por qué hoy en Venezuela zakaj danes v Venezueli los servicios públicos javne ustanove, javne institucije no son una mercancía, niso tržne ustanove, son un derecho humano. ampak so del človekovih pravic. El agua, Voda, la luz, elektrika, la vivienda, stanovanje, la educación. izobraževanje. Venezuela es, en 7 años, en estos últimos 7 años, ha hecho más de 2 millones de viviendas para nuestro pueblo. Venezuela je v zadnjih 7 letih postavila in predala več kot 2 milijona stanovanj. Hay un empresario esloveno que se llama Rico que nos ayuda a través de su empresa en Belarus. Obstaja slovensko podjetje Riko, ki preko svoje podružnice v Belorusiji pomaga graditi stanovanja v Venezueli. Venezuela es el 5.º país del mundo con la mayor matrícula universitaria gratuita. Venezuela spada je 5. država na svetu po številu študentov, Y el, ki študirajo brezplačno. y el segundo en América después de Cuba. In druga v Ameriki, takoj za Kubo. La salud en nuestro país no es un negocio, no es una mercancía. Tudi zdravstvo in zdravje v Venezueli niso tržne El storitve. 98% de nuestra salud es gratuita. 98% zdravstvenega sistema, zdravstvenih storitev v Venezueli je brezplačnih. No hay otra forma porque esta constitución no permite que los servicios públicos sean mercancía. Ni druge možnosti, saj ustava ne dovoljuje, da bi te osnovne storitve, javne storitve postale tržne. Gracias a esta constitución llegamos al 100% de personas alfabetizadas en nuestro país. Tudi zahvaljujoč tej ustavi je danes v Venezueli pismenih 100% ljudi. El próximo mes de mayo V maju llegamos al 100% de personas jubiladas y pensionadas en nuestro país. bodo vsi starejši ljudje vključeni v pokojninske sisteme. Cuando se le dio el golpe al presidente Hugo Chávez en el 2002, Ko so v Venezueli leta 2002 doživeli državni udar proti Hugo Chávezu, lo primero que hizo el dictador, que duró un día, je prva stvar, ki jo je diktator, ki je za en dan prevzel oblast, naredil, fue derogar la constitución. je razveljavil to ustavo. Y en menos de 48 horas, In v manj kot 48 urah el pueblo organizado je se ljudstvo organiziralo, rescató el poder vzelo nazaj svojo moč, svoje y rescató su constitución. in je rešilo oziroma Imagínense la importancia que tiene este texto, este libro, para nuestra generación y las generaciones futuras, no solo de mi pueblo, del mundo entero. tako da si lahko samo zamišljate, kakšen velik pomen ima ta ustava za to generacijo, ki je to doživela, za prihodnje generacije in ne samo za Venezuelo, ampak za širši svet. En mayo termina mi mandato en este país, después de 5 años. Po 5 letih se z majem zaključuje njegov mandat v Sloveniji Y de verdad no podía irme sin dejar la constitución venezolana en perfecto esloveno. in ne bi mogel oditi iz te države, ne da za sabo zapusti prevod tega pomembnega dokumenta v slovenščini. Hoy queremos compartir con el pueblo esloveno Danes si želimo z slovenskim ljudstvom deliti, al que amamos, ljudstvom, ki ga imamo zelo radi, con el que hacemos vida en Venezuela porque hay 500 familias eslovenas en Venezuela. s katerimi imamo tudi globoke povezave, saj več kot 500 slovenskih družin živi v Venezueli. Porque en Venezuela, gracias a esta constitución, Ker v Venezueli tudi zahvaljujoč tej no ustavi existe diferencia entre un nacional y un extranjero. Los recibimos y gozan de todos los beneficios que gozamos los venezolanos. ne morejo obstajati razlikovanja oziroma diskriminacija med ljudmi različnega porekla. Vsi lahko uživajo iste človekove pravice kot venezuelski Nuestro državljani. único pecado Njihov edini greh es que tenemos riquezas muy importantes. je, da imajo zelo pomembna naravna bogatstva. Tenemos la primera reserva de petróleo del mundo, Venezuela ima največje zaloge nafte na svetu, la primera reserva de gas del mundo, la primera reserva de gas del continente americano y la quinta del mundo.
tudi največje zaloge zemeljskega plina v ameriškem kontinentu in pete največje zaloge na svetu. La primera reserva de diamantes del mundo que acaba de ser certificada por el grupo Kimberly. Skupina Kimberly je prav tako pred kratkim potrdila, da se v Venezueli nahaja ena izmed največjih zalog diamantov na svetu. La cuarta reserva de oro del mundo. Četrti so po zalogah zlata. Y el resto del cuento ya lo saben ustedes porque vieron Libia, Irak y vieron otros países. Nadaljevanje te zgodbe o naravnih bogatstvih pa si lahko predstavljate sami, saj ste videli, kaj se je zgodilo z državami, kot je Libija, Sirija in ostalimi. Gracias a esta constitución Zahvaljujoč tej ustavi pudimos revertir todo el proceso de privatización en nuestro país. smo uspeli zaustaviti in obrniti proces privatizacije v naši državi. Y por eso hoy todas las empresas estratégicas le pertenecen al pueblo. Zato danes vsa strateška podjetja pripadajo ljudstvu. Ya no más los recursos del pueblo van a ir a las transnacionales, a las élites nacionales e internacionales. Son para el pueblo. Zdaj ni več možno, da bi profiti od teh naravnih bogastev odšli samo v roke velikih transnacionalnih podjetij in nacionalnih elit, ampak služijo in so za ljudstvo. Así que queremos compartir con todos ustedes el escudo protector de nuestro pueblo. Zato bi z vsemi vami želeli deliti ta ščit, ki ščiti naše ljudstvo. El legado de Hugo Chávez, Zapuščina Huga Cháveza, que hemos defendido ki jo še naprej branimo y que nuestro pueblo va a seguir defendiendo. in bomo to počeli še naprej. Más del 80% de nuestra población ejerce el voto en cada evento electoral. Na vseh teh volitvah, ki jih je prej omenil, je volilna udeležba okrog 80 ali celo več odstotkov. Mientras en los países de Europa se elige un presidente con lo que nosotros elegimos un alcalde, nuestro pueblo sale a votar en mayoría, en masas. Medtem ko v Evropi lahko zasledimo, da je se volilna udeležba manjša in bi lahko primerjali volilno udeležbo v Venezueli na občinskih volitvah z takšnimi, ki jih vidimo v Evropi za predsedniške ali druge volitve. Somos 30 millones de habitantes en Venezuela V Venezueli je 30 milijonov prebivalcev. y el 20 de mayo 20. maja vamos a salir a votar bodo ponovno odšli na volitve. más de 20 millones y medio de venezolanos. Več kot 20 milijonov in pol venezuelcev, ki ima volilno pravico. Porque nos apropiamos de nuestra constitución, Ker smo našo ustavo vzeli v svoje roke porque tenemos conciencia histórica y política in imamo politično in zgodovinsko zavest y porque sabemos el rol geoestratégico y político que hoy Venezuela ocupa en el mundo. in se zavedamo geostrateške politične vloge, ki jo ima danes Venezuela v svetu.